ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA jangka mulai konstituensi buat proses di Saukme ringkat lang bat ki atli kiseng nongnya kali kamai ki bakan thop ya ka Mauyong Rem Tourist Taxi Driver and Owners Association bat ka Mauyong Rem Taxi Drivers and Owners Association ha ka pratri uno pra arajar arpuai kilai kendo ya menteri ubah kemi ya kena transport ubah das kat lamari ban pensngau ha ka baide ba ka jing penyo ya ka jaka penyang kali kamai ha ka interstate bus terminus ISBT kebadan Hamauyong Rem. Ha kajing keren bikin nong thok kubor kinoi lam jeng kini ki atli kiseng nongnya kali kamai kila ong banakaliang jong badas kiat ulak kular ba onsa shim khai kini kajing pensngau jong keseng bat ha kaju kapor ru kila ai kublai yo MLA bala shim kha ban pensngau ya kini kaman jing dawa jong ki ha menteri ke sarkar jilla. Hamauyong Rem Taxi Driver Association kebadan pojok perusahaan jong Hamauyong Rem kia Hamauyong tinggi dalam diskusikan macam kita cakap diskusi ban yo yang lingba juga dengan cakap diskusi i ban belum gambar belum prom canggih macam mulai ekspresi i la sim yang kita kia nado pinjaman bangun pernah macam i ya ke ba new ya ke jingdan jang kali ka SVT badan po senang Hamauyong Rem canggih de nak dia canggih kongka Hamauyong Rem Taxi Driver Association lawan banyak keren lagi nak masuk kia agar kita canggih jadi ski ila belajar buat kodor canggih banyak kendut rengkat lang lagi rengkat bagi transport minister ada sekian amri badan masuk kemen dia ni sultanat bah dia beliau punya kendut bagi beliau yang keren jangan mentah ke kia kasion buat kecingge kalau ni kita rasional ni depan yuk mentah ya kamai kaji kamai day buat kecing syakri yuk buat nang lain nang buan nak labar ki jela buat ki state prepare ki bangsa yuk ban penyeng kini ya kecing lain jingwan kecing ki apa jang di senang putusan senang Hamauyong Rem canggih nak naik play ba pisau kami belum belum canggih nasim ya kecing kia nak mentah kini ki baru kini nayo ya keren rengkan lembat rengkan lembat mulai keren transport minister nak kalian jangan transport minister la sim yang kecil yang kecil kulat bayi sim yang kecil ban penbiak ban penyok mentah yang gigi nongsong kiba dan kebentaban penbiang yang kaya jong kadai kawan ki beri kiba ban ayah kecil syakri ki beri bawan labar de po chaka senang ko chungi de nak kalian jeng transport minister da pemerintah bangin longgar bala nak tajung international ngin se penbek pen bu de ki kota tinggi kemen ki ba khot longgar kembali dak kulan wa kan longgar cimentoy nak ta ki bro bagi la le ni dan ru ni rengkat ni wanlang arti association katakan Hamauyong Rem Taxi Drivers and Owners Association rengkat ru ki tourist driver Owners Association kepada buat jemput santai senang Hamauyong Rem canggih ki begini layo ya keren rengkan lembat minister belum canggih bat kunjur besar jaga transport ni kemen bana ni skmat ngin yo ya ka kubur ha bagi kinong songsna yo yang digabanta ban ya sim po jang di kasna jam ji kan jenis support yo ya ba belum cekerman yo cakap yen international one mil di kata international mengi ban yo yang benta lain badan ro patu ni gibe kebakran belum kan yang telat dengan yo syai ba di ban island ami ni tangi tak yo hanin syai ku ba ro ni yo la banwan ba jung sam Hamauyong Rem kin de lingba jung ta jaman kamdan khang ni kedua ya transport minister agabadai nagabandaki nagabandai jabatan ISBT kita nang ni nagaliang jangka local taxi drivers sila Hamauyong Rem ringkat bat kini ki tourist taxi Hamauyong Rem de kemalakran nagaliang jangni Ahmad Presiden dan Martian ke ISBT kan sa function no kan sa terekam no
Teka jingban ke jonga bani kendu yu transport minister ke bani kong nisha ke dong ba away ya ke ban bu Ahmad Jengu ya ke ba lakum nu nomor ban island ya ke stand ka batagi niki atli ka association ke way na kaleng jogi local taxi ban na tourist taxi tegi su ko dong te SBT ken bun ma ki niki ikali ki ban wan ki benta per jongka jongka north east barok kin sa sa parking hang tu nang tu pada ke saya ke benda jo kasar ba sabar tiga jing nakla jo khmat hi ke bangabu khmat kaman nakla yang jonga ka jikar pa nakla yang jonga yu transport minister long ba nakla yang jo ki local taxi driver asyur nakla yang jo ki gido nang tiap bos no tega first preference ngang ala karpa ki ba laknum no komor ki yagi dongnya taxi nakadi yang jam kini ki local taxi dan tourist ki depan yo cakap tiga cakap nomor ni stu ketiga cakap dari bahaya pa de kamar ong mene nakali yang presiden ka kampung san nakali yang jongi away ha ka bade ba tiga cakap ngi kwa long baro kini yo bentalang yang te SBT hi berfa kini yo bentalang mde tang nakali yang jongi tang leng ka osun jong na po mo yung rim Geskem ke asin jemulai kita kambanyo, anak silong banyo, patisang mata kalau hagajing start jo transport department. Ya kebanyakan kali yang jogi kan akomodir lang, kita bentar lang ya baru ke asin kiba, kedio bani yang kali hati jaga. To kata kadi gue, kebentar kemar, nak kali yang jogi ala kerpadu yang minister. Begini kikam kejam ki belahi lang, nuk adun kam berperhat nak bentar jogi, ki lokal lang tiap bo jongka, ambo yang rem kata kadi kemar. Empat kebalai ngi bagi dukan ke buang dukan tu. Di kebendak besar nak kalian jongaru, bistu kalau makar padu kalau bah. Oh ini dukan tu kan hapat berkat syai kan lokal hampir. Pi kata kalau keba ngisu tu bah. Nak kalian jongar apa untuk papan syai ni kui kalau hampir ngisu tu ke banyo ke cakap nanti ke paramangi. Ke paramangi kalau mut para jam reujungi ke banyo ke kam jam. Di bawah ingin yo pendalang nak tiga jaga ke bahaya. Scam lana kalian jom transport department kena boleh kena function no yang tiga cakap scam kena babon kena tanda kalian department do kan yo kan aja shiru hanam tak pai ba par kumjur khamtam na kalian jom ki asir her ni sangti ke cakap ki don kalian jom ki local taxi ki don tourist taxi ki don ki benda kan jom semua we baru hi kan siap bentalang par ka ba kumnu hikmat hi na kalian jom hi ngi yang ko ngi nong rem kam kesan kerlong nak benda jong ngayam tu nak mulai ka first preferensi tapi mulai kumno kan hapan yang nak benda jong pai ba je mulai mat kumjur nak benda jong je free bra we ngom nak le jing dia benda lang dan kam dia benda lang apa kali apa nak le jong lagi tu ikmat maka benda jong ba ngapet ko bagi pai ba hikin dia ji mentoi nak le jong julen bersama dengan mata ada ki benai ada ban free di ngikmilti haji syah ba Kini syahab ada ban play, community rasa me simnai ban terikam do. Bimata kando kubnai kalau simpi kian, kalau istang sendong, berkumpul matahi tu bah karong ladep berus dong ladep. Berkadang sedem berde, bisuka nang sedem kan nang seni untuk dijaga. Nang bulan ni kiki berkoi, jingku anak kalian jumlah anak kalian transport department bahkan terikam do. Dong disutu anak kalian jumlah transport department. Head ke office kota joki nang ni office bazar bat baru kalau nak yang joki baru ni sih shift no shift bagi scam adalah shift shift bagi saya ada blok dan ke blok kampung kembali mata ke jing blok jeng kemulai sebelum sebab pelat ke blok kampung lagi bus lagi truk baru hinaju ke jing menden sisi asing mata yang joki pak bayar kibuan nanti dapat bentar jeng dari boy kemudian ni nak dalam side bukan Aku tak lagi kita belum haju, boleh labun kali, so congested ini kali mula syukurnya, down mula marberai dan kali baru kita masih syapok selong. Nakala yang juga transport department, kita print orang ini, orang di bus kita dalam orang ini, nang tu boleh kalau kamera nak bertajung traffic hi baru kawai. Itu nakala yang juga kerpat, nakala yang juga transport department, kali ini ya ka way, kamtame ka beri berka traffic congestion. Dengan traffic condition ke bolong matahi, asyong matahi dengan nakala yang police department ki persiap, dengan transport department ke dokam menjerap, but shift no immediately mata. Ya kan ni office nang ni sejak setia, sang hang tie, kalau kampung na kalau ya ka blok.
Ritai pengadon hani kepon mata kemung hikmat hi ka message ke jonga kemung beri dia apa dikena bagi beri jengi ke kami jam gasion jengi mulai ke dibanyo ke jaka panging tai pada kamlok kita episode 2 kemung hikmat apa yang bagi paiba ngadir paiba apa skap iki ban nginumla ban no kala juga hinumla compromise nam tak interest kalau jom paiba nomor haba khadu don kala jumlah kalau ngimlong rang ba ngim rang ba ngimken rang ba amlong ka message kamlong along clear di paiba ai ke domba kita bumi pat umlei dengan message juga along beri kira kan minister hapan pilih kena amdon tagi rur ki an minister ong habeken di law department ke department ke hapo law department ke hapo minister dimdi banong law department ke law minister hapo dia minister hapo i lokoi department ke law hapo nama ban facing paiba hi di minister ban facing paiba udu minister umdi ki officer kita pernah ni kemalong matahi pokok jenah jengi nomor ba ki bakhambun ki jengi bai kenduk nomor ba ki obsa ke wan ahmad ki minister jeng shadien ada so much problem we are facing in this days dengan kuat analis jeng message jeng lagi minister jengin hapun penangkam le jeng ko ni ngi bandit ke state mende bi obsa ke state do khabda sibuna law department ka hapa po jeng minister mende law department ahmad dengan message ko ngi nyarapet ke di benong ko ta amde ban baklan ta daga bakal nang tap dia kebot kini sipun ke bom snat tengim kwa ke on phone president bakal nu ispat ke haban ya mi sabar ban bakal ngim kwa hit ke lo soka ke bende menda ke por ke dong biang nama sutu ke department keempat getting ready nam lagi perfect tinggi kwa bagande namba ki pajba juga driver jongi baby ko nyo ke kam jam hati apa SPT apa mo jong